Sjećate se vladike Nikolaja kad bilo neko veliko liturgijsko sabranje, nije taj narod mogao da se ispovijedi, pa je onda on provjeravao onaj tonus pokajanja pred samo pričašće i pitao ljudi kad priđu, jesi grešan brate, jesi grešna sestro, i tako je onako te brze testove pravi. I onda je došla neka beogradska gospođa i on pitao, jesi grešna sestro? Ona kaže, pa ne, kaže, nisam ja grešna, još onako još da se pohvali pred svetinjom, da ona nema problema sa grihom. A on kaže, prođi, kaže, ovo je samo za grešnike. Samo za grešnike. Pa dobro, čutra i ti, kad poznaš sebe, dođi, ali danas nema. Ne samo za grešnike. Razumijete, čovječe? Svetinja nad svetinjama, samo za grešnike, čovječe.